apteek, ravimite ostmine, info hankimine. Sotsiaalhooldus, pensionid, riiklikud toetused, kindlustus. Аптека. Покупка лекарств, информация, социальное обеспечение, пенсии, государственные пособия, страховка. Sõnavara, retsept, Рецепт, roht, лекарство välispidine, для наружного употребления, lastepuhkus, отпуск по уходу за ребенком, ravikulud, расходы на лечение, haiguskindlustussüsteem, система больничного страхования, töötu, безработный, retsept, roht, välispidine, lastepuhkus, ravikulud, haiguskindlustussüsteem, töötu. перевод по смыслу. Kas te saate selle retsepti järgi rohtu teha? Вы можете сделать лекарство по этому рецепту? Kas te saate selle retsepti järgi rohtu teha? Kui sageli pean ma seda rohtu võtma? Как часто надо принимать это лекарство? Kui sageli pean ma seda rohtu võtma? Rohtu võtan iga 4 tunni tagant, 3 korda päevas pärast sööki. Лекарство я принимаю через каждые 4 часа, 3 раза в день после еды. Rohtu võtan iga 4 tunni tagant, 3 korda päevas pärast sööki. Vanaduspensioni saavad mehed alates 65. eluaastast. Пенсию по старости получают мужчины, достигшие 65 лет. Vanaduspensioni saavad mehed alates 65. eluaastast. Last kasvatav naine võib esimesed 3 aastat lastepuhkusel olla. Женщина вправе 3 года находиться в отпуске по уходу за ребенком. Last kasvatav naine võib esimesed 3 aastat lastepuhkusel olla. Kui suur on laste toetus? Invaliidsuspension, töötu abiraha. Какова сумма детского пособия, инвалидной пенсии, пособия по безработице? Kui suur on laste toetus? Invaliidsuspension, töötu abiraha. Asutus maksab minu ravikulud. Учреждение оплачивает мои расходы на лечение. Asutus maksab minu ravikulud. Haiguse tõttu töölt puudumisel makstakse haigusraha. Больничные деньги выплачивают в случае болезни. Haiguse tõttu töölt puudumisel makstakse haigusraha. Eesti Vabariigil on oma haiguskindlustussüsteem. В эстонском государстве своя система больничного страхования. Eesti Vabariigil on oma haiguskindlustussüsteem. Naised jäävad pensionile 55 aasta vanuselt. Женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет. Naised jäävad pensionile 55 aasta vanuselt. Missugused on tingimused töötu abiraha saamiseks? При каких условиях выдают пособие по безработице? Missugused on tingimused töötu abiraha saamiseks? Дословный перевод. Kas te saate selle retsepti järgi rohtu teha? Kas te saate Вы сможете selle retsepti järgi по этому рецепту rohtu teha? сделать лекарство? Вы можете делать лекарство по этому рецепту? Kas te saate selle retsepti järgi rohtu teha? Kui sageli pean ma seda rohtu võtma? Kui sageli?
Как часто? ma pean Я должен. seda rohtu, Это лекарство. rohtu võtma, Принимать лекарство. Как часто надо принимать это лекарство? kui sageli pean ma seda rohtu võtma. rohtu võtan iga 4 tunni tagant, 3 korda päevas pärast sööki, iga 4 tunni tagant, Через каждые 4 часа. 3 korda päevas 3 раза в день. pärast sööki, После еды. Лекарства я принимаю через каждые 4 часа, 3 раза в день после еды. rohtu võtan iga 4 tunni tagant, 3 korda päevas pärast sööki. Vanaduspensioni saavad mehed alates 65. eluaastast. Vanaduspension Пенсия по старости. saavad Получают mehed мужчины, alates 65. eluaastast. начиная с 65 лет. Пенсию по старости получают мужчины, достигшие 65 лет. Vanaduspensioni saavad mehed alates 65. eluaastast. Last kasvatav naine võib esimesed 3 aastat lastepuhkusel olla. Last kasvatav naine Женщина, ухаживающая за ребенком. esimesed 3 aastat. Первые 3 года. Женщина вправе 3 года находиться в отпуске по уходу за ребенком. Last kasvatav naine võib esimesed 3 aastat lastepuhkusel olla. Kui suur on lastetoetus? Kui suur? Как велико? Lastetoetus, Детское пособие. invaliidsuspension, Пенсия по инвалидности. töötu abiraha, Пособие по безработице. Какова сумма детского пособия? kui suur on lastetoetus? Asutus maksab minu ravikulud. Asutus, Учреждение. Предприятие. asutus maksab Учреждение оплачивает. minu ravikulud. Мои расходы на лечение. Учреждение оплачивает мои расходы на лечение. Asutus maksab minu ravikulud. Haiguse tõttu töölt puudumisel makstakse haigusraha. Haiguse tõttu По болезни. töölt puudumine, Отсутствие на работе. haigusraha. Больничные деньги. Больничные деньги выплачивают в случае болезни. Haiguse tõttu töölt puudumisel makstakse haigusraha. Eesti Vabariigil on oma haiguskindlustussüsteem. Haiguskindlustussüsteem. Система больничного страхования. В эстонском государстве своя система больничного страхования. Eesti Vabariigil on oma haiguskindlustussüsteem. Naised jäävad pensionile 55 aasta vanuselt. Остаются. Jäävad pensionile Выходят на пенсию 55 aasta vanuselt. в возрасте 55 лет. Женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет. Naised jäävad pensionile 55 aasta vanuselt. Missugused on tingimused töötu abiraha saamiseks? Missugused Какие? tingimused Условия. töötu abiraha? Пособие по безработице. При каких условиях выдают пособие по безработице? Missugused on tingimused töötu abiraha saamiseks? Повтор. Kas te saate selle retsepti järgi rohtu teha? Kui sageli pean ma seda rohtu võtma? Rohtu võtan iga 4 tunni tagant. 3 korda päevas pärast sööki.
vanaduspensioni saavad mehed alates 65. eluaastast. Last kasvatav naine võib esimesed 3 aastat lastepuhkusel olla. Kui suur on lastetoetus? Invaliidsuspension, töötu abiraha. Asutus maksab minu ravikulud. Haiguse tõttu töölt puudumisel makstakse haigusraha. Eesti Vabariigil on oma haiguskindlustussüsteem. Naised jäävad pensionile 55 aasta vanuselt. Missugused on tingimused töötu abiraha saamiseks? Teater, kontserdid. Театр, концерты. Sõnavara. Nukuteater. Кукольный театр. Etendus. Спектакль. Näidend. Пьеса. Külalisetendus. Гастроли. Hooaeg. Сезон. Teatrihuviline. Театрал, театралка. Nukuteater. Etendus. Näidend. Külalisetendus. Hooaeg. Teatrihuviline. Перевод по смыслу. Ma käin tihti teatris. Я часто хожу в театр. Ma käin tihti teatris. Ma käin harva kontserdil, sest mul on palju tegemist. Я редко хожу на концерты, потому что у меня много дел. Ma käin harva kontserdil, sest mul on palju tegemist. Minu lastele meeldib väga nukuteatris. Моим детям нравится ходить в кукольный театр. Minu lastele meeldib väga nukuteatris. Mulle ei meeldinud see etendus. Мне не понравился этот спектакль. Mulle ei meeldinud see etendus. Kõige rohkem meeldis mulle Luige surm paksu baleriini esituses. Больше всего мне понравилась смерть лебедя в исполнении толстой балерины. Kõige rohkem meeldis mulle Luige surm paksu baleriini esituses. Ma ei armasta nüüdisaegseid näidendeid, eelistan klassikat. Мне не нравятся современные пьесы. Предпочитаю классику. Ma ei armasta nüüdisaegseid näidendeid, eelistan klassikat. Kes on loonud selle etenduse muusika? Кто сочинил музыку для этого спектакля? Kes on loonud selle etenduse muusika? Peaosas oli teatri parim näitleja. В главной роли лучший актер театра. Peaosas oli teatri parim näitleja. Teater Estonia annab praegu külalisetendusi Rootsis. Театр Эстония сейчас на гастролях в Швеции. Teater Estonia annab praegu külalisetendusi Rootsis. Hooaja avamine toimub 5. septembril. Открытие сезона состоится 5 сентября. Hooaja avamine toimub 5. septembril. Hooaeg avatakse balletiga Luikede järv. Откроет сезон балет «Лебединое озеро». Hooaeg avatakse balletiga Luikede järv. Mul on pilet põrandal teises reas. У меня место в партере, во втором ряду. Mul on pilet põrandal teises reas. Olen suur teatrihuviline. Mulle meeldib ballett. Я большой театрал. Мне нравится балет. Olen suur teatrihuviline. Mulle meeldib ballett. Дословный перевод. Ma käin tihti teatris.
käin tihti. Хожу часто. Я часто хожу в театр. Ma käin tihti teatris. Ma käin harva kontserdil, sest mul on palju tegemist. Käin harva, Редко хожу, sest потому что mul on palju tegemist. у меня много дел. Я редко хожу на концерты, потому что у меня много дел. Ma käin harva kontserdil, sest mul on palju tegemist. Minu lastele meeldib väga Nukuteatris. Lastele meeldib. Детям нравится. Lastele meeldib Nukuteatris. Детям нравится кукольный театр. Моим детям нравится ходить в кукольный театр. Minu lastele meeldib väga Nukuteatris. Mulle ei meeldinud see etendus. Mulle ei meeldinud Мне не понравился see etendus. этот спектакль. Мне не понравился этот спектакль. Mulle ei meeldinud see etendus. Kõige rohkem meeldis mulle Luige surm paksu baleriini esituses. Kõige rohkem Больше всего. meeldis mulle Мне понравилось Luige surm «Смерть лебедя» paksu baleriini esituses. в исполнении толстой балерины. Больше всего мне понравилась «Смерть лебедя» в исполнении толстой балерины. Kõige rohkem meeldis mulle Luige surm paksu baleriini esituses. Ma ei armasta nüüdisaegseid näidendeid. Eelistan klassikat. Ma ei armasta Я не люблю nüüdisaegseid näidendeid. современные пьесы. Eelistan klassikat. Предпочитаю классику. Мне не нравятся современные пьесы. Предпочитаю классику. Ma ei armasta nüüdisaegseid näidendeid. Eelistan klassikat. Kes on loonud selle etenduse muusika? Kes on loonud Кто сочинил? selle etenduse muusika? Музыка для этого спектакля. Кто сочинил музыку для этого спектакля? Kes on loonud selle etenduse muusika? Peaosas on teatri parim näitleja. Peaosas В главной роли. teatri parim näitleja. Лучший актер театра. Peaosas on teatri parim näitleja. Hooaja avamine toimub 5. septembril. Hooaja avamine Открытие сезона. toimub Состоится. Открытие сезона состоится 5 сентября. Hooaja avamine toimub 5. septembril. Hooaeg avatakse balletiga Luikede järv. Hooaja avab Откроет сезон ballett Luikede järv. балет «Лебединое озеро». Откроет сезон балет «Лебединое озеро». Hooaeg avatakse balletiga Luikede järv. Mul on pilet põrandal teises reas. Pilet põrandale Билет в партер teises reas. во втором ряду. У меня место в партере во втором ряду. Mul on pilet põrandal teises reas. Olen suur teatrihuviline. Mulle meeldib ballett. Olen suur teatrihuviline. Я большой театрал. Я большая театралка. Mulle meeldib ballett. Мне нравится балет. Я большой театрал. Мне нравится балет. Olen suur teatrihuviline. Mulle meeldib ballett. Повтор. Ma käin tihti teatris. Ma käin harva kontserdil, sest mul on palju tegemist. Minu lastele meeldib väga Nukuteatris. Mulle ei meeldinud see etendus. Kõige rohkem meeldis mulle Luige surm
paksu baleriini esituses. ma ei armasta nüüdisaegseid näidendeid. eelistan klassikat. kes on loonud selle etenduse muusika? peaosas on teatri parim näitleja. Teater Estonia annab praegu külalisetendusi Rootsis. hooaja avamine toimub 5. septembril. hooaeg avatakse balletiga Luikede järv. mul on pilet põrandal teises reas. olen suur teatrihuviline. mulle meeldib ballett. kino, Кино. sõnavara, film, Фильм. pilet, Билет. ekraan, Экран. režissöör, Режиссер. peaosa, Главная роль. stsenaarium, Сценарий. filmivõtted, Съемки фильма. film, pilet, ekraan, režissöör, peaosa, stsenaarium, filmivõtted. Перевод по смыслу. mõned filmid ei ole soovitatavad vaadata alla 14 aasta vanustele. Некоторые фильмы нежелательны детям до 14 лет. mõned filmid ei ole soovitatavad vaadata alla 14 aasta vanustele. kino, teatri ja kontserdipileteid saab tellida telefoni teel. Билеты в театр, кино и на концерт можно заказать по телефону. kino, teatri ja kontserdipileteid saab tellida telefoni teel. see film on ekraanil juba teist nädalat. Этот фильм уже 2 недели на экране. see film on ekraanil juba teist nädalat. selle filmi režissöör on Steven Spielberg ja peaosas mängib Harrison Ford. Режиссер этого фильма Стивен Спилберг, а в главной роли снялся Гаррисон Форд. selle filmi režissöör on Steven Spielberg ja peaosas mängib Harrison Ford. Poleks paha vaadata Steven Seagali viimast filmi. Было бы неплохо посмотреть последний фильм Стивена Сигала. Poleks paha vaadata Steven Seagali viimast filmi. minu lemmikstiil on western. Любимый стиль – вестерн. minu lemmikstiil on western. millal see film ekraanile tuli? Когда этот фильм появился на экране? millal see film ekraanile tuli? Дословный перевод. mõned filmid ei ole soovitatavad vaadata alla 14 aasta vanustele. mõned filmid Некоторые фильмы ei ole soovitatavad нежелательны alla 14-aastased. до 14 лет. Некоторые фильмы нежелательны детям до 14 лет. mõned filmid ei ole soovitatavad vaadata alla 14 aasta vanustele. kino, teatri ja kontserdipileteid saab tellida telefoni teel. saab tellida Можно заказать telefoni teel. по телефону. Билеты в театр, кино и на концерт можно заказать по телефону. teatri ja kontserdipileteid saab tellida telefoni teel. see film on ekraanil juba teist nädalat. see film Этот фильм on ekraanil уже на экране. juba teist nädalat. Уже 2 недели. Этот фильм уже 2 недели на экране. see film on ekraanil
juba teist nädalat. selle filmi režissöör on Steven Spielberg ja peaosas mängib Harrison Ford. selle filmi režissöör. Режиссер этого фильма. peaosa mängib. Главную роль играет. Режиссер этого фильма Стивен Спилберг, а в главной роли снялся Гаррисон Форд. selle filmi režissöör on Steven Spielberg ja peaosas mängib Harrison Ford. Poleks paha vaadata Steven Seagali viimast filmi. Poleks paha. Было бы неплохо. Viimane film. Последний фильм. Было бы неплохо посмотреть последний фильм Стивена Сигала. Poleks paha vaadata Steven Seagali viimast filmi. Minu lemmikstiil on western. Lemmikstiil. Любимый стиль. Western. Вестерн. Любимый стиль. Вестерн. Minu lemmikstiil on western. Millal see film ekraanile tuli? Tuli ekraanile. Появился на экране. Когда этот фильм появился на экране? Millal see film ekraanile tuli? Повтор. Mõned filmid ei ole soovitatavad vaadata alla 14 aasta vanustele. Kino, teatri ja kontserdipileteid saab tellida telefoni teel. See film on ekraanil juba teist nädalat. Selle filmi režissöör on Steven Spielberg ja peaosas mängib Harrison Ford. Poleks paha vaadata Steven Seagali viimast filmi. Minu lemmikstiil on western. Millal see film ekraanile tuli?